USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y Lagip Di Napalabas. Ni, awang ba't ti tao? Asit nang ilokat ti daw. Agdumog ka ngamin ubing? Sanag ng ubing. Sino kakadikit anat masapul mo? Umay ka umapasyarin ni Kati. Katsiyak ni Kati. Kas kalagtawan ti sangapulo. 31 ti tawan kon. Kat no siyak tumay mo pasyarin. Sumra ka. Gabat ako mo dyanan na. At damot langin umay mang pasyar ka niya. Manong naimi kaslag babawi. Tante tinagan na. Idi damagik manin no anyat nagan na. Kaslag kahit na tagbabawi manong naimi ng pinastrik ko. Ginuyod ko pikit dingin sir manong naimi. Sa ako inrakap tiri daw. Sa ako pinagtugaw. Linuko da ka. Kinunana. Alang linuko da ka. Motong mon. 27. Sapulak nga roti pasyarik. Taga Cagayanak. Ada uncle ko dito Uncle Berting. Dito yung harod nga isarek na ti trabaho. Kit ko na ada nga harod kanyak. No, iti ada sa lodsudek no. Sino mabalin ko pasyarin nito Imbagata tinagang nga Kati. Nga dito ti imbagata nga balayo. Yung tsak pagarupin nga. Kasi rimit gamit kita kinapandak mo. Mano tahit no? 4. Eksakto nga 4. Sika. 5'8". Nagkuyog ta, kaslay bagada ka putot ka, no kibinang ka. Ay, sana ko nga bibayag. Guro ka pa lang ata templang ka ti juice, tagbirian data. Saan ko kaya ti juice? Kape, diya kayat. Ano karon? Arak. E di mamanag gumatang. Haanin, kaya guro-uray ka nga arak sa diya yung dangkel. Kinabudo na. Naidasal itayin, dapin na mo sa pulutan. Inakpay nga tagpasya, sakbay nga umayak ng siyat ko nakmat. Ngayon tsak la pagarupan nga. Nga pandek, ti umay mo pasyarin. Apay, anong tagpiteperin siya ti pandek kan saan? Balasang akmat kat baro ka. Baliwak to langin ti umay. Tim magderman, nemi kat tim malikudan. Tante, agsublikan tupeng ata. Jaklam mo. Manong nemi kakaisuna nga adda umay mang pasyar kanyak. Dinamot gamin pagarupen kastoy itilangak nga purpitak lang. Cute kunada nga slobing tilangak manong nemi. Naman pinapintasak mo. Manong nemi inururay ko ngagsubli ni tante. Ngamjak matlangin mauray at nasurok nga makabulan tinapalabas. Gagayem ken kakabsat ting kay nangikan ket may sala nga paset datoy ababa nga lagip tinapalabas ni Kati itilawag siri nga intay ibasa dito page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. No madama kay nga agbibuya, paki-share, paki-like, paki-share ket no saan kay paga nakapag-follow iti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-follow yo. Ket into no ma-upload dito iti YouTube ket isundot pakabuyaan nyo, paki-share, ken paki-like iti ken ag-subscribe kayo kuma iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Pabagay mi ni manong yu anemi dato Nemi Ruiz iti programa ti nga lagip tinapalabas dati pakasalitaan ni Kati keting ket tumanggan nga atlatidug ken napimpindas ti panakay portray na into no aldaw 12:30 nga alas 2 iti programa ti nga
lagip tinapalabas. Iti agtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babaen ka ni Reynaldo Ray Fiesta di Honolulu, Hawaii. Kani di programa tayo nga lagip tinapalabas. Iti Action Radio DCJ Silawag. Iti panangimatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II. Nga pangabakan nyo kada kita kakadakkel nga premyo. Madamdama intay ito ituloy matlang na ito pakasalitaan ni Cathy nga napuluan iti cute. Dadakkel na kita guro nga premyo kada kayo papagayam ng agsibod ta 50,000 pesos ti awaten ti grand winner. Salamat din ti first runner-up 30,000 pesos, second runner-up 20,000 pesos, ken third runner-up 10,000 pesos, ken may isang special award nga makaawat na ti 5,000 pesos. Imagine nyo, takatatakal na. So, gabo nang agsurat kayo. I-computer yun, iti true to life success story yun. Sa isa iti email address na nemiruiz@yahoo.com. nemiruiz@yahoo.com. Iti pangisandan nyo, iti i-computer yun na pakasalitaan nyo. Okay ba? Okay, sir. Alawala. Sige, aron. Kahit, intay man, ka. Intay man kablawan di kiti madamang agbuibuya. Makita dito kada agbuibuya ni Erlinda Pante Rosete. Yan. Ken in-share na maten. Nakita dito ti panang i-share na. La ada in-share na. Thank you. Erlinda Pante Rosete. I-share ko mo ka madama. Ten. Okay. Intay ka rin ituloy. Pero katakitan kita agbibuyan no sintayon. Mema. Adda pa dito gayam ni Mila Milyare. Yan. Mila Milyare. Kani Erlinda Pante Rosete. Kita madaman nga agbibuya. Ituloy ta nga rin nga iba sa iti pakasalitaan ni Cathy nga napauluhan iti cute. Ituloy ito nga ibasa. Manong nimi magagagar na kamaur-uray iti panagsubli ni Tante. Kung nangarod ni Marina nga best friend ko iti pagtrabahuak nga groceria manong nimi, kaya dapat nga di mo tawagan. Awam mo, tsak ba't amo ti cellphone number na? Tsak mo nakita no, the cellphone number na idi? Ay, the cellphone ng igam na kunak mo. Abi nga di mo mapan sa ulsudan, nga nagtarusan na. Siyakid din nga babae ti mapanmang tuntun iti lalaki. Kit gagay nga, sika nga rod tagkamat. Adda ka kaiso na nga, may nang pasyar kang ka. Ngem, naglinuko dalaan. Tati pagarup na, kit sa nga pandak. Ti umay na pasyaran. Sika amat na at Marina, at katawan na klata. Kinuuray datatang kininanang manunimi, magagarandamit, nga adda pa nakaulit, nga daw may mang pasyar kanya. Nailiyuan laeng. Ngendo saan kumano kumano imbagadang pandek ka. Akit saan kumay ng paspas, hanak umay pinasyal. Ngem kalpasan ti duwa nga bulan manong nemi nakigtutak dadamanan nagtugtugtug kadadadatang gininanang jilikud dada ikam kamakamda ngar aramiden. Idi lukat ko tiri daw manong nemi saan nakas ididamo nga di nakmakita. Nagdumog adagos ket nakitak. Tante? Hoy. Umayak manin. Pasyaran ka manin. Kamu ket sanggang subli. Nabaling ka di mataya. Flowers for you. Agkamanak. Dumangon ka. Agtugaw ka. Dito'y kung nga namuan manunimi nga talaga nga awang ka no ti panggap ng agsubli talinuko dalayang isuna. Di namat pagarupayan manunimi akas kanyak nga naka-cute iti umay na idi pasyarin. Abi nga nga nagsubli ka. Gabot si kamit latat malaglagip ko. Ken mailiwak ken ka. Kailiw ko makita, tinapintas nga rupam. Cute nga akong narumpia bibig. Ken natakasla marpila nga ngipen mo.
Anang orderan ta makanya kita? I love you. Ang tagtaghinap ka di? Ang tagtaghinap, kati. Saan ko man nga nagsubli no sang kang ipatpatik. Ore at dari kiti babae di ngumasadag kanya kari kiti papanami. Tama destino kami. Tamay saka pahinante. Ngem si kalatat malaglakip ko. Sikat ikis ti puso. Mabaling ka di? Nga obbain ka? Ah, timakder sana yung masadag kanya kit inubahan ng kakaslobing mano. Siyempre, inrakos ko titakyag ko ititingmed na. Kadaytan umayan di kiti bibig na manong nemi para iti muna agundaway panakaraman ko ti bibig para ti bibig ti may isang lalaki. Dabod nuna manong nemi sinalutsod na no sa dinot ayan ti silad ko. Apay ko basta sinalutsod na. Imbaga kumet mano. Simrak kami manong nemi kat ditoy. Nga adda na pasamak kada kami sa alang adda. Nadagat inted ko namin pinsan ti kinabirhen ko manong nemi ditoy. Nga nagpatpat na kami. Kabigatan na kat nakita na datatang kininana nga nagkaida kami kinitante. Rumbay mo na ikasar mo. Ikasar ko to tatang. Ngam sampalay ta. Nabitak piti trabaho. Agurnong kakpay. Di susapo amang ano pagang angawang lang ti anak me. Saan tatang? Agsubliak to. Ngam kalpasan ti talo nga bulan, di matlaeng nga nagpakitan, manunemi ni tante, nung muna kit sa anak batan nga madatngan, masikugak batan man. Ay, apo aya. Dahil talaki na cute mo. Iti nagayatan na, kinti na birhen mo. Ay, susapo. Kung nablano na pudno rin dyan nga tante, nga samad gayam. Ngem tinteng metlaeng manong nemi kalpasan tupat nga bulan. Ket ditoyen manong nemi nga nagtulagan min nga umay danton mga asawa manipud kagayan. Kin may danang asawa ket sadya kagayan manong nemi iti nagkasaran. Ato dagiti mas dao manong nemi ti bride ket kasloobing nga kibkibinen ti groom nga slaputot mo. Ganda pa sa magmadlaeng manong. Nga adda matlaeng nang asawa kanya. Nga nagbaling asawa ken ama dagiti talo nga anak. Awan mat diferensya dagiti anak ko manong nemi taawan ti malakanyak apandek. Natatayag da manong nemi ket nakananama tinaranya kabasakbayan da. Agsibot na nagagat kami nga agpadpada iti asawak nga mangisagana ti masakbayan. Nag-asawak matlaeng manong nemi titawan ko idi nga 32. Nakasawak matlaeng adda kakaisuna nga nailiwan na imenang pasyar kanyak. Ti amok idi ket saan nga agsubli ngem gayam ket isu ti naikari nga insagot ni Apo Dios nga asawa ken ama digiti anak. Dito nga rin ti pakasarita. Ket thank you. Iti laing mo nga nangibasa ket sabi ko matad na ibatik nga adal. Liwliwaken pagsadmingan ti biyag, kadagiti pada ka nagbuya, tuwing nga agyaman nga pagayam mo, kati, itilawag siya. Yung kaya nangigan, papagayam, ababalay nga palakaybasa ng Inton Aldao, 12:30, ikang ti alas 2, itilagip ti napalabas, iso to ti napimpintas ngayon kay palakangig, nata, adala ti napaot nga love making. Nga paset dito yung pakasalitaan, papagayam. So siguraduak ngayon kay to labuyain, okay? Ni Noraline Perdido Tamalay at ito'y ngagbibuyan ni Eddie Agonoy, ni Ofelia Bagawisan, ni Rema Yadaw Ruiz Godoy. Ito may sakadagitay ko Iso ti first grand finals tayo ni Rema. Kagayam kapsat. Buyaan nyo dati video na. Iti page nga repia sa sentence do awan sa nga na-upload. Na-i-share iti dirma nung name datang video na. Kat paki-share, paki-share dati video dati first grand panelist tayo nga ni Rema Godoy iti Tangatan Santana Cagayan. No hanyo pa nabuya kadagiti madamang nagbibuya ingkay iti
page. Dito'y page nga Repias la Sentence Award. Dito'y nga mabuya. Kung saan, iti page nga dirmanong nemi, i-share siya diay. Dadya yung kay mabuya mismo ti panangi video tayo, iti igid ti baybay nga mismo. Iti venue dadya pananging video tayo, panang interview tayo kini Rema. Mabuya jay Palawi Island. Mismo nga yan tayo kay Little Baguio, ti Tangatan Santa Ana kagayan. Okay, yawis mi, iti panang buye panang iseryo, dito nga video dati first grand finalist tayo nga ni Rema Ruiz Godoy. Iti barangay Tangatan, Santa Ana, Cagayan. Okay, ngarad. Thank you. Iti panagbuya yo. Kadagitay nagbuya, thank you. Kadagitay mangsupsuportar. Dito'y page ni Paring Ray na Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Acknowledge tayo. Okay? Da Nurilin Perdido Tamalay, dadagan na dyan. Mag-open ka na. Charan, chararararan. Ito yan eh. Lalalala. Ni Oscar Garcia Orian, iti Italy. Rolly Vicky Gonzalez, iti California. Ni Paulina Balwalwa Bautista, iti Waipawo, Hawaii. Remedios Aguilar, iti Washington State, USA. Erlinda Panteroset, iti California. Ni Proderick de Guzman, Tessie Dasalia. Erlinda Stavillo, iti Hawaii. Norilyn Perdido Tamalay, ni Aurelio Fiesta Jr., iti Hawaii. Thank you for watching. Madamang kikita tayo ito iti Dir Manong Nemi. Ag programa kita.